Ngiyalibingelela bazalwane, namhlanje ngibingelela ngothando olukhulu kaNkulunkulu uJesu Kristu umhlengi wethu wasifela esiphambanweni wavuka. Sizabala u1 Samuel chapter 16 verse 11. Ngizabala. USamuel wasesithi kuJese, abafana sebephelile yini? Wasesithi, kusasele icinathunjana, khangela-ke liyelusa izimvu. USamuel wasesithi kuJese, thuma ulithathe, ngoba kasikuhlala phansi lize lifike lapha. Namhlanje kusengifuna ukuthandaza ukuthi yonke indawo ofanele sibe khona lapha amabizo ethu ebizwa, amagama ethu ebizwa, abantu abaye kuhlala phansi size sifike. Abantu abaye kuhlala phansi kuze efike umntanakho. Akusela thuba esizalikhutha njengemuli, njengabantu, njengobulawayo, njengeZimbabwe. Lapha bebiza amagama ethu kufanele sibe khona. Nxa singekho khona bazakuma. IBhayibhili lithi asikuhlala phansi lize lifike lapha icinathunjana. Abaye kuhlala phansi size sifike. Asithandazenini bazalwane. Nkosi olomusa, Nkosi msindisi omkhulu, namhlanje kuseni siyabonga Nkosi yami ukuthi ukwenza kwakho kuhlelekile, ukwenza kwakho akunjengokwenza kwethu, ucabanga kwenu akunjengokucabanga kwethu. Thina sicabanga ukulutshwana, okufitshane, kodwa wena uNkulunkulu ongcwele. Namhlanje Nkosi yami siyabonga ukuthi uma bebiza amagama ethu, bebiza imuli zethu, bebiza abantwana bethu, Nkosi yamakhosi, abasakuvalelwa iminyango. Siyathandaza ngegama likaJesu ukuthi amasango avulekile ebantwaneni bethu, avulekile empilweni zethu. Abantu kabasayi kuhlala phansi size sifike. Abantu kasayi kuhlala phansi size sifike sigcotshwe lapho fanele sigcotshwe khona njengenkosi ngegama likaJesu. Namhlanje Nkosi yamakhosi siyathandaza lapha kade kuvaleke khona iminyango, abantu besivalela phandle, abantu besenza ngani asisobantu. Namhlanje Nkosi yami siyabonga ukuthi iminyango, amasango avulekile. Abantu bethu bayangena bayahlala ezikhundleni. Siyangena siyahlala ezikhundleni, siyangena siyahlala emhlanganweni lapho bazasimelela ukuthi khona size sifike ngegama likaJesu. Baba siyathandaza, sithandazela imideni, sithandazela imuli. Lapho kade sokuhleli phansi bakhuluma babavalela phandle. Namhlanje sithi imuli zethu nomdeni wethu uyangena uhlale phansi. Akusela muntu okhuluma ngathi singekho ngegama likaJesu. Akusela muntu oza distributor inotho thina singekho. Akulathuba elizalikhutha ngegama likaJesu. Baba siyabonga ukuthi sifika ngesikhathi, lapho esifika khona yikho lapho kwenzakala khona izinto ngegama likaJesu. Baba siyabonga namhlanje kuseni ukuthi uyavula amasango eZimbabwe. Akusela ndawo lapha iZimbabwe ehamba khona, iZimbabwe ekhulunywa khona ingekho ngegama likaJesu. Baba siyabonga ukuthi lapho fanele sikhulume khona iminotho yelizwe, iminotho yemhlaba, iZimbabwe izaba khona. Bazayibiza bethi buya Zimbabwe sikhulume, ngoba sifuna thina ukuthi iZimbabwe iqhubekele phambili ngegama likaJesu. Baba siyabonga lakuhulumende, Nkosi yami, akusela hlelo oluyenzwayo thina singafakwa phakathi. Akusela hlelo oluphutshayo thina singafakwa ngaphakathi njengabantu beZimbabwe. Siyabonga ukuthi abantu beZimbabwe kulezi insuku lakathesi bazaba yibo abahlala phansi bediscuss, bekhulume ngeZimbabwe lesilayo ngegama likaJesu. Baba siyabonga ukuthi avulekile amasango, avulekile wonke amasango akade sivalela phandle, akade senza sibe ngabantu abangasobantu ngegama likaJesu. Siyabavula lawo masango ngegazi likaJesu. Sikhuluma igazi likaJesu Kristu emulini zethu, sikhuluma igazi likaJesu Kristu ebantwaneni bethu. Abanye uNkulunkulu wami bafundile kodwa kabala ndawo yokusebenza, abala nto zokwenza. uNkulunkulu siyavula amasango, kuzakhulunywa Nkosi yami amathuba okwenza imali bazabe bekhona, amathuba okufunda bazawathola, amathuba Nkosi yami ukuthi singene kumabhizimusi sizawathola ngegama likaJesu. Amathuba okuthuthukisa inotho yeZimbabwe, imkhonomo weZimbabwe, iZimbabwe izawathola ngegama likaJesu. Baba siyabonga ukuthi uma sesifikile kulezo ndawo uzasipha ukuhlakanipha, uzasipha ukukhalipha uvela phezulu.
uzasipha Nkosi yami i-wisdom, usiphe Nkulunkulu wami ukuzwisisa okuvela kuwe. Singabi ngabantu abafika behlale bebenhlekisa, kodwa sibe ngabantu abazafika behlale bekhuluma. Abantwabethu nxa bekhuluma, bekhulume ulwazi, bekhuluma ingcitshi, bekhuluma i-wisdom evela phezulu ngegama likaJesu. Baba, busisa bonke abantwana, busisa imuli zonke, busisa iZimbabwe, busisa iBulawayo ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.